Bilo je to davne 2018. godine kada sam prvi put imao šansu da biram svoju budućnost. Da biram gde ću provesti naredne 4 godine, gde biram sa kojim ljudima ću da delim svoju učionicu. Naravno, to u tom trenutku meni nije izgledalo kao ozbiljan iskorak ka budućnosti. Gimnazija u Velikoj Plani je škola koja ti nudi mogućnost da obogatiš svoje znanje, da proširiš svoja interesovanja i da upoznaš društvo koje teži ka uspehu. Kada sagledamo sve stvari koje vam gimnazija nudi, nije ni čudo što postoji toliko bivših gimnazijalaca koji su doktori nauka u skoro svim oblastima, a neki su dogurali toliko daleko kao na primjer dr. Nenad Ignatović koji je uspeo da otkrije kako da se napravi veštačka ljudska kost koja se trenutno koristi u savremenoj medicini. Kada pomislite na vaš konačan i veliki san, koliko god to bila velika zamisao, želim da vam poručim sljedeće. Borite se, jer od kada su ljudi stvoreni na zemlji pa sve do danas traje naša borba. Borite se vi budući akademski građani Velike Plane, budući inženjeri, budući pravnici, budući profesori. Ne dajte da vam neko sputa vaše ciljeve i vaše snove. Borite se i pobedit ćete. Želim vam da hrabro nastavite dalje ka vašoj budućnosti i vašim snovima. Verujte u sebe jer cijela naša škola veruje u vas. U svetu postoje velika vrata koja čekaju na vas da vam se otvore. Na putu do tih vrata imate zadatak da pronađete ključ. Pozivam vas da upišete gimnaziju u Velikoj Plani, da obogatite vaše znanje, jer kako stari slogan kaže, gimnazija je ključ uspeha.